Ua tae au manino le ne yaso. I le alofa maleanga lei o lo tātou li whaola. Ua ta oto fo i saunoanga au whetalainga i le nei tae au. Ia wale mamalu tau e o Samoa ma Amerika Samoa. Au le paia fo i o le nei au fia i le Fonotaga whaauau o ATO Samoa. E le langona o le Aloaia sa tūlanga o tau sā ma o tau whaingata. O leo o whetalai to'o. Le nei aso ma le tātou amatanga. Whalongongo fo'i mana vaola le sunga le whawhengainga. Tai ala tai muai lo tātou whamoemoe. E tauia na o tūlai breava ma le whaaloalo. Whai masui o le awhio atu no malo Amerika Samoa. Au le atunu tā puai. Whawhelo e toi le mamalu o le nei tae au whatalofa. I lau awhionga le palmia al malo tutotasi o Samoa. Lau awhionga le sao whapito. Le mamalu fo i o le sao whainga. Palmene mal whainga malo. A whio whionga i minista. Au whaululunga fo i o le malo Samoa. Tai fo i o matanga luenga ese. I le nei aso. Na fo lo su sopo mai kansula o Samoa lo matou fatasi nei tuila mnua. Matou te fatalofa. A fiot fo i le nei tu o le vai le fiola na fionga al kovana lutena. Malu al kapineta. Fio a fionga i te fono. Na fionga prestene. Ma malu al mauta sentoa. Fiola na fionga al fonfetalai. Na malu al mauta sui filio le atenu. Fio foi lana fionga i le whamsinsili tā pua i mai. Ai mai se mauta o whamsinonga. Le fionga al whaipule le laumua tā pua i mai. Malo le ofisa. Fio lana fionga al maputasi. Ko vana o whalima. Ia me se foi le atoa tuila mamanua malona whainga malo tulou. O le tai au sa tātou amata o lona fono lo ngatolu le nei. Tātou whaauau, tā penanga fuafuanga. Ia o se whato whala inga foi. I lana fionga tamai tai pālmia malo nofo atu. Le mamalu le au isfono i malo e lua. Ia o lea lava e whaauau. O tawatata mai le tai lei.
Taua e fo I le la I le tātou tāpenanga ma tātou fuafuanga. Ai pei lava o le anganga I longa amatanga. Ma se manui a mo Samoa I ngalua. E uina ese a ta whainga malo. E tasi lava lo ta alunga. Tasi lo ta whala. Tasi fo I ta ua Samoa. A ole au tū peona lau sau noa foi. A fionga I teitai. Ia whauau fuafuanga. Au tāpenanga. E o laola I pēr le nofo wāla lata o Samoa ma whainga malo. E whātupula ia I pēr le tamau ainga I whainga malo e lua. Au ale whaawawina o lo tātou tautua I atanu. O le anganga nā o tātou Fonotaga I nei aso malonanga I luma. A tūlanga lei foi. I la uwaai ma la o tilo. Peona tala no atu. E ao le Fonotaga tele, e ao foi o fsota inga, tai lava ia so umwa. Ma lo whaftai le tau sila mau. Le nai tū, whapea foi, le nei tū. Whaftai lo tau alofa tū lai. Awa le upumoni. Lele o tau sila fia ma tau iloa. Tupu o nei fuafuanga uma. Ma le tamuwhenga I malo e lua. Lena tau a whai nei tātou temi o le koviti. Sa le tango lima, I nā o I nei. Sa whainga tā le fsosoani mai fafo, le nai tū e whapena fo I nei. Ai pētai, tangi lava Samoa I o tau ao mau mātou lima. Fsosoani atu, fsosoani mai. Tu atu, tu mai. O le anganga fo I le nā, I le tūlai, Ia meise le malu, ta maia, tina, peona tātou iai le nei aso. Le anganga, ma le whamoe o Amerika Samoa. Ia whaawau pēr, na tātou maaftanga so o wālata. Ia a wāfu whonga whainga malo, le tautuaina o le atanu, Samoa Atoa. Alofangia le atua le nei aso. Whamoemoenga o taitai. Whamoemoenga o whainga malo I le fio atu. Na nā fionga tamaitai palmia. Ia e me se fo I le nei tū Amerika Samoa. Manuia le Fonotaga, manuia le anga I luma. Whaaftai le avnoa. La tātou taulanga osi le nei tai au fou. A wala tātou whaamua ma le whaafetai lo tātou mataisili. E pei ona saunoa le taitai o le sauninga. Tātou te moni mau whaatasi tu aso whapenei. Ana le se anoa le alofatu noa le atua. Ia se manu e au sange le tua au. Matua I papa lo tātou whamoemoe. Peitai o nei tai au, o lea ua tūwanga I whingota, ai pese fia le liva. Ua tau mai no ulelei lo tātou whamoemoe. Ai o te whāturo watu le paia mawalunga o le whainga malo I Amerika Samoa. I le fio o lau fionga I le kovana. Ma le kovana lutena. Whapele malu o lau kapeneta ma whaululunga o mtanga aruena.
O paia wale afia o le pulenga whatonu, le whaamasinosili ma le ofisa o whaamasinonga. Ia alua afionga i le Palestine, ma le whunga fitalai ma sui mamalu o mauta e lua, o le fono whaitu la fono a Amerika Samoa. Fio foi lau afionga i le whaurulunga o nta upu tau Samoa. O le paia lavalea wa sua ma le vai whanua, fofo mai tūlangi, sa ole ma le launiu sai lua. A fio whatui mi toto, ia ma upu ia te oe le manua tele. A li liu mai le nei tū, ia o lo a fio atu a fionga ia li mitmaitai minsta o le kapineta. Whapea foi, whaululunga o mtanga duenga al malo Samoa. Ia o pa ia wale a fio le fionga i le ama malu o le malo, le sui o le fono sui tofia. Ia ai tainane le a fio o le tafa tolu o le whainga malo o Samoa. O le pa ia lavalea wa tama maainga, ainga matama, le usonga atu mua mpule, tu au mala tau ainga tai ma le wau whangti. O te whāturo atu foi le uwhi ngā luenga tofia le atua. O lo ngā rurue puno wa e so o se tōvine, a wā le lātou ngā luenga i aso uma. E mo mori tāru sanga maolenga i le atua mo Samoa. O pa ia sa o ia o le mauta tele o Samoa, ma o te talitonu wa ta oto i mātango fie i le nei tai au fau. Honourable Governor, this April gathering is the third round of the ATO Samoa talks. The intention remains clear. We should continue to collaborate and consolidate our positions on what we see will reap mutual benefits for all our peoples. At this juncture, let us reflect on the beginnings of our journey and what we have achieved. At the 27-28 July inaugural meeting here in American Samoa, we renamed the formerly known Two Samoa Talks to ATO Samoa by our respective new governments. The spirit of genuine partnerships, the unity of family, and the willingness to share resonated in the concept Ua ATO Samoa. At the second ATO Samoa meeting in October 2022 in Apia, we went further to sign a memorandum of understanding to re-establish the principles of economic cooperation and commit to promote sustainable development. The two-day meeting in Apia included bilateral meetings between departments and counterparts, and the start of site visits to major development projects, a demonstration of what can be done and how we can learn from each other. This third meeting will report on progress made since Apia, and I am happy that some agencies have interchanged visits and exchanged personnel, and hopefully have progressed priority issues. I understand that the next session will provide an overview of progress or otherwise. I am sure you will agree with me that the implementation of our decisions and what we have agreed to will be indicative of progress. We are living in difficult times, fraught with challenges that have impacted our way of life, well-being, and security. Our situation as small island states is made worse by our vulnerabilities. The Russia-Ukraine war continues to preoccupy the major powers. The world's attention continues to shift away from small island states like our two countries that are also sinking under the weight of rising fuel and food prices as a result of such aggression. Our geographical isolation
no longer protects us from the impacts of climate change and future pandemics. But we should never stop advocating for the world to be held responsible for promises not kept, thus thwarting our rights to peace, security, and prosperity. Samoa's hosting of the Commonwealth Heads of Government meeting next year, the signing of the Samoa Agreement with the leaders of the European Union and the African, Caribbean, Pacific Group, as well as chairing the Alliance of Small Island States within the United Nations over the next 2 years, reflect our commitment to stand up and to be counted. The ATO Samoa framework can be a unique partnership model for the benefit of our peoples and our extensive diasporas globally. We must ensure that it works well and have sustained benefits for all. If changes are deemed necessary, let's not turn away from them. Ia, lau whionga I le kovana, malanai tū o le tātou ainga. Ia, lofa mai le atua i le tātou whailoa inga lona tolu le nei. Ia, lau tua pēr whainga mālo e lua I le lofa ma le whitausia. Ma ia tū mau pēr le tātou whaialofani. Ia, manuia tele tau au whianga lona tolu o le ATO Samoa. Soifua mai manuia.